U Berlinu, mladi haker Benjamin sedi u sobi za ispitivanje nakon što je ušao u hotelsku sobu punu mrtvih tela. On ima da ponudi informacije o cyber mafiji, ali će prihvatiti samo da ga ispita Hana, šef odeljenja za cyber Europola. Hana prihvata posao i traži od Benjamina da počne priču od početka, što ga navodi da se vrati sve do svog detinjstva. Kao klinac, Benjamin već želi da radi velike stvari, ali je nevidljiv za sve oko sebe. Otac mu je pobegao kada se rodio, što se desilo i njegovoj baki, jedino sećanje na sopstvenog oca su meci koji su ga ubili tokom rata. Benjaminova majka se ubila kada on ima 8 godina, tako da njegova baka mora da ga odgaja. Magija je oduvek bila Benjaminov hobi, a kada odraste u tinejdžera, tu strast menja u kompjutere i hakovanje, što je u njegovim očima nalik magiji. Neverovatno je dobar u onome što radi i na internetu se osjeća kao da tu pripada, za razliku od stvarnog života gde je ignorisani gubitnik. Njegov heroj na kraju postaje poznati haker poznat kao MRX, a od njega Benjamin uči da manipuliše apotekarskim sistemima da mu pošalju lijek Ritalin. Takođe uči 3 pravila koja svaki haker treba da poštuje: nijedan sistem nije bezbedan, ciljajte na nemoguće i zabavljajte se i na internetu i u stvarnom životu. Benjaminu to nije moguće jer on čak i nema prijatelje, samo loš posao dostavljača pice jer nikada nije išao na koledž. Jedne večeri on isporučuje picu studijskoj grupi koja uključuje i Mari, devojku u koju je zaljubljen od srednje škole, ali ona ne prepoznaje ko je on. Ona staje u njegovu odbranu kada se pronađe mana na picama i Benjamin pokušava da joj zahvali citatom o superheroju, ali ona ga smatra čudakom i Benjamin odlazi sa repom među nogama. Pre nego što izađe napolje, čuje kako Mari spominje da bi želeo da ima odgovore na ispitima, pa on odlučuje da provali na univerzitet i hakuje centralni server, kako bi je impresionirao i naterao je da se uda za njega. Njegova tehnika hakovanja je besprekorna i odgovori su dobijeni, ali ga je, nažalost, uhvatio čuvar. Pošto nema krivični dosije, jedina kazna mu je rad u javnom interesu, a dok čisti ulice Benjamin upoznaje Maxa, veoma harizmatičnog čoveka koji je impresioniran njegovom pričom o hakovanju i kasnije ga poziva na zabavu. Uveče, Benjamin dolazi na zabavu i otkriva da je i Mari tamo, ali se ne usuđuje da razgovara sa njom. Max vodi Benjamina u privatnu kancelariju i upoznaje ga sa majstorom softvera Stefanom i hardverskim frikom Polom, koji traže od Benjamina da dokaže svoje veštine hakovanja. Za nekoliko sekundi, Benjamin koristi kancelarijski laptop da isključi struju u celom komšiluku, zaslužujući poštovanje. Ovo takođe privlači pažnju policije, pa Benjamin vraća struju pre nego što pobegne sa svojim novim prijateljima jer ovo nije Maxova kuća, samo su se ušunjali na otvorenu zabavu. Na odlasku nailaze na Mari, koja prepoznaje Benjamina kao dostavljača i Max ju je povukao da trči sa njima. Kada odu dovoljno daleko, Mari konačno shvata da je Benjamin gubitnik iz srednje škole i brzo odlazi nakon što je priznala da je ovo bilo zanimljivo veče. Kada se vrati kući, zatiče vrata otvorena, a bake nema. Srećom, pronalazi je kako luta ulicama pre nego što se povredi, ali ovo je znak da je njena Alzheimerova bolest dovoljno uznapredovala da joj treba starački dom. Nekoliko dana kasnije, Max ponovo pronalazi Benjamina i podsjeća ga na MRX-ova pravila, što znači da Benjamin treba da počne da uživa u životu. Max sebe smatra društvenim hakerom jer su ljudi najranjiviji deo svakog sistema i samo je poenta da se prevare. Da bi to dokazao, iz kante za otpatke uzima kartu za prodavnicu krofni i praznu kutiju i koristi ih da ubedi službenika da je njegova narudžbina došla prazna. Posle se sastaju sa Polom i Stefanom na parkingu i kradu kombi kojim odlaze u salu u kojoj se održava važna politička konferencija. Koristeći lažne lične karte koje su sami napravili, ušunjaju se unutra, a Benjamin prilazi glavnom laptopu koristeći Maxov savet o društvenom hakovanju, pretvarajući se da je deo organizacionog tima. Kada je računar hakovan, oni beže nazad da se sakriju u kombi i menjaju konferencijsku prezentaciju za humoristični video o Hitleru. Mnogi učesnici konferencije primećuju kombi napolju i polaze za njim, ali grupa uspe da se odveze, a da ne bude povređena, iako jadni kombi na kraju bude uništen. U sadašnjosti, Hana počinje da se pita zašto bi trebalo da veruje u sve što Benjamin kaže, pa je impresionira pominjući mnogo detalja o njenom privatnom životu koje je stekao hakovanjem pre nego što nastavi sa svojom pričom. Nakon te uspešne šale, grupa bira Benjaminovu kuću za svoju bazu operacije pošto on sada živi sam. Njihova šala postaje viralna na internetu i dok Paul ne voli pažnju, Max je voli i želi da postane poznat kao MRX.
Pošto Max voli da koristi masku klovna da postavlja video snimke na mreži, Benjamin nudi ime Clay za grupu, što je skraćenica od klovnovi koji ti se smeju. Od tada, Clay počinje da radi na svim vrstama hakerskih šala, koje idu od promene grafike na finansijskim vestima ili svetla na zgradi velike farmaceutske kompanije, uvek prikazujući buntovničke poruke. Oni ništa ne shvataju ozbiljno i ostaju budni do kasno zahvaljujući Ritalinu, a sav ovaj naporan rad uskoro čini Clay poznatim i na internetu i u vestima u stvarnom životu. Jednog popodneva, dok su bili u prodavnici, grupa ponovo nailazi na Mari, ali Benjamin samo uspeva da je pozdravi. Ovo frustrira Maxa, koji brzo preuzima razgovor i pokazuje Benjaminu kako da razgovara sa devojkama. Maxovo raspoloženje je nepredvidivo, on može da pređe od šarmantnog do besnog za nekoliko sekundi, posebno kada bude frustriran svaki put kada MRX ne prizna njihov uspeh. Otprilike u to vreme njemačka vlada sarađuje sa Hanom, koja dolazi da radi sa agentom Martinom i njegovim timom. U poslednje vreme bilo je nekoliko važnih napada na vladine sisteme za koje ona misli da ih je izvršila, opasna ruska sajber mafijaška grupa koju ona juri već 3 godine. U međuvremenu, dečaci se hakuju u radio takmičenje i osvajaju Porsche kojim se voze kroz grad kao simbol njihove moći. Takođe ga koriste da pokupe neke devojke koje vode u Benjaminov dom na noć alkohola i plesa. Međutim, Benjamin ne može da prestane da misli na Mari i odlučuje da je potraži sa Porscheom, pronalazi je na zabavi i impresionira je kolima, pa nakon što je malo popričao o njenim ispitima, Benjamin odlučuje da bude više kao Max i ljubi je. Ovo nije ono što je Mari želela i natera je da ode, ali kada je Benjamin pokušao da je prati, jedan od njenih prijatelja ga udari i upozori ga da se kloni nje. Sledećeg jutra, grupa je iznenađena kada je pronašla poruku od MRX-a koja ih ismejava, jer je u dokumentima koje je Hana predstavila svojim kolegama, Clay grupa pominjana kao bezopasna i nema razloga za brigu. Ovo razbesni Maxa, koji je opsednut pokušajima da impresionira MRX-a i da bude prihvaćen u velikoj ligi, pa je Benjamin došao na ideju da bi trebalo da hakuju glavnu zgradu BND-a, njemačke centralne obaveštajne službe. Ovo im je najteža meta do sada, ali počinju jednostavno tako što prate kamion koji je pokupio BND-ovo smeće i kada sve bude u kontejneru, zarone u potrazi za bilo čim korisnim. Na kraju pronađu rođendansku čestitku sa imenom na njoj i sa tim imenom pronađu e-mail adresu radnika BND-a. Kroz proces poznat kao phishing, oni šalju lažni link lažirajući da je to za slatke slike ljubimaca, a kada zaposlena klikne na nju, ona im daje trenutni pristup svom računaru. Odatle ne mogu pristupiti glavnom serveru, ali dobijaju pristup njenim datotekama i pošto je ona ta koja pravi kartice za pristup zgradi, Clay grupa naručuje 4 kartice za sebe i uspeva da lako uđe u zgradu BND-a kroz ulazna vrata. Paul se brine za glavne alarme za napajanje i sigurnost, Stefan briše snimke sigurnosnih kamera, a Benjamin je zadužen za hakovanje, iako ostaje još malo da uradi nešto dodatno. Čim odu, počinje šala i svaki štampač u zgradi odštampa desetine stranica sa drskom porukom od Claya. Te noći grupa odlazi u klub da proslavi svoju uspešnu šalu i ponovo nailazi na Mari. Benjamin se konačno osjeća dovoljno samopouzdano da joj ljepše priđe, ali doživljava kiselo iznenađenje kada je zateče kako ljubi Maxa. Besan i slomljenog srca, Benjamin se vraća kući samo da bi se Max pojavio na njegovom prozoru nekoliko minuta kasnije želeći da razgovara. Previše ljut i izneveren da bi pričao, Benjamin kaže Maxu da ode i vređa ga, pa mu Max uzvrati podsjećajući ga da je ništa bez njih pre nego što ode. Ideja da nije ništa smeta Benjaminu, jer ne želi ponovo da bude gubitnik, pa otkriva da je ukrao poverljive podatke sa BND servera i poklanja ih MRX-u da dokaže svoje veštine. Sledećeg dana, nakon što je Hana posetila zgradu BND-a radi tragova o najnovijoj šali, dobija strašne vesti, agent koji se infiltrirao u rusku grupu je ubijen. Između ove smrti, šale i ukradenih informacija, Hanina pozicija visi o koncu. U međuvremenu, Max, Paul i Stefan se pojavljuju kod Benjamina, a tuča počinje kada Benjamin naziva Maxa manipulatorom. Paul ih tera da se zaustave kada se najnovije vesti pojave na televiziji, otkrivajući da je dvostruki agent ubijen jer su informacije koje su ukradene sa BND servera otkrile njegovo ime ruskoj grupi, za koji radi MRX, a sada je Clay označen kao teroristička grupa. Grupa je poludela i Stefan želi da ode, dok Max želi da se Benjamin preda policiji jer je sve njegova krivica, ali Paul je protiv žrtvovanja bilo koga. Benjamin ističe da bi umesto toga trebalo da isporuče policiji MRX i rusku grupu, kako bi mogli ponovo da postanu nevidljivi.
Njihovu raspravu iznenada prekida zvono na vratima. To je Mari, koja je zabrinuta za Benjamina nakon što je sinoć nestao. Ona misli da se i on trenutno ponaša čudno, a on to shvata kao uvredu i dokaz da će ga ona uvek doživljavati kao nakazu, pa je otprati pošto ju je optužio da je došla samo zbog Maxa i poželeo da je nikada nije sreo. Clay se slaže da bi trebalo da pronađu MRX, ali pošto su postali toliko paranoični odlučuju da koriste javnu mrežu u lokalnoj biblioteci, koja omogućava Haninom timu da prati njihovu lokaciju. Brže nego što se očekivalo, Benjaminu je odobren pristup MRX-ovom privatnom kanalu, gde ga MRX zvanično prima u Darknet i poklanja mu fajl za sledeći posao. Benjamin preuzima datoteku tačno na vreme pre nego što Hana stigne sa gomilom policajaca, uspevajući da ih izbegne skrivajući se ispod stola. Ako ponovo ne uhvati Clay nakon što su bili tako blizu, Hana je suspendovana. Posao koji MRX želi da uradi Clay je da pošalje zlonamerni softver skriven kao stvarna informacija, takođe poznat kao Trojanac, u sistem Europola, i oni prihvataju da to urade jer imaju plan. Sakriti će drugog Trojanca unutar prvog da otkrije MRX-ov identitet kada pristupi sistemu nakon što je misija završena. Dok uništava njihove hard diskove da bi se otarasio svih dokaza, Max se izvinjava Benjaminu za sve i priznaje da čak i ne zna ništa o kompjuterima. Nakon toga, Clay putuje u Hag da prouči sedište Europola, ali nijedan od njihovih uobičajenih trikova ne funkcioniše, smeće se baca u obezbeđenu zgradu, niko ne pada na njihove pokušaje phishinga, a svi ulazi su zaključani uključujući i kanalizaciju gde Max povređuje ruku ekserom. Grupa je spremna da odustane, ali kada se spremaju da odu, Benjamin primećuje osobu koja napušta zgradu i ispušta pristupnu karticu koju on ukrade. Prilično je rizično uraditi društveno hakovanje na čuvara koji radi za vladu, tako da Benjamin čeka da njegovi prijatelji zaspu u hotelu da bi to probao, prihvatajući da je to njegova odgovornost. Pretvarajući se da je vlasnik pristupne kartice, Benjamin ubeđuje čuvara da mu da 2 minuta unutra da pronađe novčanik koji je izgubio i uspeva da podmetne kutiju koju je dizajnirao Paul i koja mu omogućava pristup mreži BND-a. Sledećeg jutra, Benjamin se sastaje sa MRX-om na svom privatnom kanalu kako bi mu preneo skriveni Trojanac, ali MRX je već znao za ovaj trik i aktivira kameru na Benjaminovom računaru, izlažući njegovo lice celom Darknetu. Odmah ga pronalazi grupa ruskih mafijaša i juri kroz grad, a Benjamin uspeva da se spase skrivajući se u tunelima metroa. Nažalost, njegovi prijatelji nisu te sreće, a kada se Benjamin vrati u hotel, zatiče ih sve mrtve. Nakon što je pokupio metke, Benjamin poziva policiju i traži Hanu, vraćajući nas na početak. Želi ponovo da bude nevidljiv i da se ne plaši za svoj život, pa sve ove informacije daje u zamenu za prijem u program zaštite svedoka. Dok Hana poziva nadređene da bi sklopila dogovor, Benjamin se prisjeća posljednje večeri provedene sa Mari, tokom kojeg mu je zahvalila što je ubacio odgovore na ispitu i poljubili su se. Benjamin ju je takođe zamolio da pobegne sa njim. Martin dolazi i govori Hani da ne veruje Benjaminu, jer njegova priča ima puno rupa, ali Hana ga tera da se predomisli ubeđujući ga da je Benjamin jedini koji može da sruši MRX i rusku grupu koji su pravi kriminalci. Benjaminu je dat kompjuter da radi svoju magiju, prijavljuje se na Darknet pretvarajući se da je MRX i priznaje da je doušnik koji radi sa organima za sprovođenje zakona. Pravi MRX postaje toliko očajan da očisti svoje ime pa se na silu probija nebezbednim metodama, dozvoljavajući Benjaminu da ga razotkrije kao 19-godišnjeg Amerikanca iz Njujorka kojeg odmah hapsi FBI. Oduševljena ovim uspehom, Hana obaveštava Benjamina da će dobiti svoj novi identitet za nekoliko sati, kad primeti ranu na ruci koja izgleda kao da je od eksera. Sećajući se Martinovog zapažanja o svim rupama u Benjaminovoj priči, Hana odlučuje da istraži više, počevši od Benjaminove kuće gde pronalazi praznu kutiju Ritalina. Zatim se sastaje sa Mari, koja poriče da je videla Benjamina otkako je isporučio pice i naziva ga ludim. Na kraju, Hana posećuje lekara zaduženog za Benjaminovu baku, koji objašnjava da je Benjamin odrastao u nejasnim okolnostima i da je njegova majka izvršila samoubistvo jer je patila od poremećaja više ličnosti, koji je nasledan i lijek poput Ritalina može da pojača simptome. Nakon što su laboratorijski testovi potvrdili da su meci koje je Benjamin doneo iz hotela ratna sećanja njegove bake i da telo nije pronađeno, Hana ponovo odlazi da ga vidi i objašnjava da zna istinu. Max, Paul i Stefan nikada nisu postojali, to su druge Benjaminove ličnosti. Svo hakovanje je bio solo rad, a povreda ruke iz kanalizacije je uvek bila na njegovoj ruci.
Ovo uznemirava Benjamina, koji odbija da prihvati da je poput svoje majke i počinje da se pita ko je on zapravo, ali Hana ga prekida sa lošim vestima, ljudi sa mentalnim poremećajima ne mogu da dobiju zaštitu svedoka. Preplavljen strahom da će ga ruska grupa možda ubiti i biti na vestima da je mentalno bolestan, Benjamin ima slom zbog čega se Hana sažali i pruži mu posljednju šansu. Na putu do suda, Hana daje Benjaminu pristup vladinom kompjuteru i objašnjava da je program zaštite svedoka doslovan program koji može da se hakuje, tako da može da postavi svoj novi identitet nakon što je obećao da nikada više ništa neće hakovati. Benjamin je legalno pušten na slobodu i nakon što je izbledio kosu, napušta zemlju trajektom, gde se sastaje sa Mari, Maxom, Polom i Stefanom. Ispostavilo se da on nije mentalno bolestan i ceo ovaj dogovor je bio deo Clayovog plana da društveno hakuje Hanu. Nakon što je pobegao ruskim mafijašima, Benjamin je rekao svojim prijateljima da je opasno dalje za rad, ali su oni odbili da ga napuste i odlučili su da treba da prevare Hanu. Uz pomoć Marinog poznavanja zakona, saznaju da ljudi sa mentalnim poremećajima ne mogu dobiti zaštitu svedoka i nameštaju celu priču da namerno ima nedostatke. Takođe su zadali Benjaminovoj ruci ranu da odgovara Maxovoj i izvukli metke iz bakine kutije kao završni potez. Benjamin nije napisao svoje ime pod zaštitom svedoka, on je zapravo izbrisao sve svoje podatke iz sistema i učinio isto za svoje prijatelje, tako da sada mogu da započnu novi život dok su zaista nevidljivi. U međuvremenu, tokom Martinove konferencije za štampu na kojoj je najavljivao njihov uspeh, Hana shvata da je prevarena, ali se i dalje smeje sama sebi. Ona misli da je Benjamin u pravu, najveća riba je uhvaćena i sada može ponovo da ima svoju poziciju. Hvala na gledanju, ako želite da vidite još ovakvih videa, pratite Movie ukratko.